Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Uphuthu ke kanje ngephuzu majiji qhoma. Kunensizwa engibhalelile la. Umfowethu ngibuza umbuzo uthi nje umfowethu, sawubona umqeqeshi ngithembe uphilile. Well ngiyaphila mfowethu, ngithembe nawe la ukhona ukuthi uphilile alright. Yabo. Uthi mfowethu ke nginombuzo la umqeqeshi. Ingabe uyakholelwa yini kwinto ekuthiwa i-love back? Well mfowethu ngeke ngisho ukuthi ngiyakholelwa noma ngikholelwa but mina ayingisebenzeli mfowethu, ayingisebenzeli leyo nto. Yabo lento ukuthi uhlukane nomuntu then after 3 months, after 5 months bese niyabuyelana, no. Mina ayingisebenzeli, ngibile nesimo esikanjalo uthola ukuthi sahlukana naye umuntu. Kwaba negap nje ya 4 months then ngenyanga esi5 sabuyelana. Mase sibuyelana yena angithi phela suke siza nale micabango yokuthi eqaleni kwakunje yabo. So mase sindawonye nomuntu wakho nakubalisela eqaleni wawenza ukuthi eqaleni wawunjena usushintshile ngesikhashana nje usushintshe yabo gcine nakhona into ethi ngalastana yabo. So ngamafuphi nje amanzi la ekamakhona awaphindami kumina. So mina ayingisebenzeli love back, lento love back. Abanye abantu yabasebenzela sabantu wasifana. Abanye abantu yabasebenzela mina nje ayingisebenzeli. That's why mangibe sephutheni ngiyexolisa umuntu ngimvezela cha ngiyaxolisa ukuze leyo nto ingeke iphinde yenzeke yabo. Ngoba kumele umuntu azakhipha amazwi azangitshela ukuthi hayi asihlukane noma ngisafuni yabo, because lawo amazwi lawo anzima angelula ekuzomela ngihloniphe kona mangabe usuwashila. That's why manginephutha ngiyexolise ukuze kube kuwena ukuthi uyaxola noma uxoli. So nawe as umuntu kufanele uxolise mangabe usephutheni. Mawusephutheni nje ufunda ukuxolisa, angazi umuntu akhiphe lawo mazwi. Mina once wakhipha lawo mazwi ngiyangisihlonipha isinqumo sakho. Not ukuthi mhlawumbe mase kudlula 2 months sophinda futhi sibuyelane, no. Ngeke sakwazi because leyo gap leyo sokuyikhona ifika noshintsho oluyisimanga yabo. So angifuni umuntu lo ethi hayi eqaleni kwakunje ukuthi akusenzeki kwakwenzeka akusenzeki manje cha. That's why musayingane uthola ukuthi ukuhlukana nje kuyinto elula. Umuntu umtshela manje ukuthi hayi asihlukane noma ngisakufuni. Uthola ukuthi nibanga ifoni mhlambe kuWhatsApp. Uthola ukuthi mhlambe ithekeni yakhe ikusendele i-message ayithi nisayingane kusendele i-message waklikha i-message usabhizi uyatype usathi ufuna ukumphendula vele likuphelele idatha uthi uyasenda i-message ayisahambi uyathikha ezilutho. Thothi kwakhona awunayo airtime yokuthi uthenge elinye idatha yabo. So ukuthi mhlambe ngakusasa uthenge idatha uthi uyakhuluma nawo umuntu mhlambe sekublockile akasakufuni senihlukene kanjalo ngenxa nje ukuthi nje akakwazanga ukuthi umphendule yabo. Nibanga izinto ezincane ngisafuna asihlukane because usayingane, but as you grow up yazi uyabona ukuthi yazi ukutshela umuntu ukuthi awusamfuna kuba into elula leyo, kuba into enzima. Kumele beshow ucha ibandla awusamfuna usudelile because ukuthola umuntu njengoba ngihlezi ngitshaka ukuthola umuntu kulula ukuthola intombi mfowethu, kulula ukuthola intombi ezikufihla lo kulula, but ukuthola intombi mfowethu ekuchazayo intombi ehamselana nemizwa yakho. Ngikhuluma mina umuntu okwazi ukuhlala naye ujabule nje naye, kungabe ukuthi ufisa ukufeza inhloso ethize once usuqedile lokho engathi ungamkhipha endlini. Cha ngikhuluma umuntu mina ozokwazi ukuhlala naye nje ngixoxe umkhumbule ngifisa emsebenzini umkhumbule umfonele yabo. So umuntu okanjalo akulula ukuthi umthole. That's why masumdala awakhiphe kalula leyo mazwi ukuthi hayi asihlukana asakufuni ngoba phela ukuthola umuntu la ngaphandle akulula, kuba i-challenge mawusumdala because usuke abantu babheka izinto eziningi mawusumdala. Hayi phela umqondo kade wawuhuzuka endleleni la yabo. So ukuthola umuntu akubi into elula, but musayingane hawu kuba lula. Hlukana manje uthola omunye futhi khona manje because usayingane, but as you grow up izinto ziyashintsha. So ngamafuphi nje amanzi la ekamakhona kumina awaphindami, but abantu sihlukene asifani. Abanye love back iyabasebenzela after 5 months behlukene bephinde bebuyelana izinto zihambe kahle. Mina ayingisebenzeli leyo nto because leyo gap njengoba kutshela ukuthi ifika noshintsho oluyisimanga yabo. So angithandi ukuthi ngisabambe lo mcabango ukuthi hayi kwakunje hayi sekunje manje, no. So wena into ebalekile njengomuntu ukuthi uliqoqe ulwazi. Abantu bayakhuluma abaningi, liqoqe ulwazi
lalela abantu ukuthi bakhuluma bathini, but ekugcineni kosuku wena kufanele uhlunge lelo lwazi, uthathe lelo lukusebenzelayo, because awusho ukuthi into esebenzela mina wena izokusebenzela. Kungenzeka ikusebenzele, kungenzeka ingakusebenzeli. Sabantu asifani sihlukene. So luqoqa ulwazi but ulihlunge. Sebenzisa lolu lukusebenzela. Hayi ukuthi uzolandela umuntu thizeni umlandele wenze njengobenza, because uzoba nenkinga. Into mayikusebenzela ayisebenzise, uma ingakusebenzeli ayikusebenzeli, yabo. So yilokho nje. Amanzi la kamakona awaphindame. Yimina ke lo. Uthi mfowethu ngibuza lo mbuzo ngenxa yokuthi ngihlukene nentombi because of indaba yokungathembani and insecurities. Ngiyayithanda lengane futhi ngikholelwa ukuthi isizathu esisenze ukuthi sihlukane kuyinto engalungiseka noma engingasebenzela kuyona. Ngifuna ukubelana nalengane. Ngicela ungibonise. So ayivala lapho mfowethu. So yabona ayikho mina into engasiza ngama ngabe ubhale kanje, because wena ubhale ezifu ngangikhona ngixabana ngabona ukuthi oh yini ebeyinkinga kwa reactor kanje. Cha, wena ubhale nje engathi ngangikhona, because awusho lutho. Ungitshela isizathu nakhona ukuthi yini ebanga ukuthi mhlambe nihlukane. So ukuthi kwenzakaleni kanjani awungibeke esithombeni. So mina umuntu engibhalela ngiyangithemba ukuthi umuntu osekhulile ngokomqondo. Ingakho kubalekile ukuthi uma ungibhalela hayi ukuthi ngibhalela 2 pages, bhala nje mfowethu 2 paragraphs or straight to the point, but ungivezele ukuthi yini ebeyinkinga ukuze nami ngizo understand. But muzobhala as if bengikhona kuzoba nzima ukuthi ngikuphendule. So ngeke ngikwazi ukuthi ngikuphendule la, because angazi ukuthi kwenzakaleni. Wena ungitshele nje isizathu esibanga ukuthi nihlukane, yabo. But ke okwe love back ngiyathemba ukuthi uzwile umbono wami lapho, yabo. So njengoba ngishilo ukuthi amazi la kamakona awaphindama. So umuntu esifisa sokuza umbono wamqeqeshi wensizwa ngenkinga yakho ungangibhalela kwe-email ekhona kule channel yethu ukuzozozwa umbono wami ngenkinga obhekene nayo, yabo. Okanye ungaya ku Facebook, but ku Facebook njengoba ngihlezi ngisho ukuthi nginenkinga yabashana lapha yabasenda inqwaba ama-messages okugcina kuyinkinga ukuthi ngibone nalawo abantu abaserious, yabo. So kuba kuhle ukuthi ngibhalele ku-email, because ku-email akusibona bonke abashana abanawo ama-emails, yabo. Banye bakhona ke ngibabona ukuthi umuntu ungibhalela into but ngiyabona njalo, yabo, usawumfana omncane, yabo, understand ukuthi lento ayibhala ichaza ukuthini, yabo. So ungangibhalela ku-email mangabe ufisa ukuza umbono wami nakhona ku Facebook, but uma unayo i-email ngicela bandla ungibhalele kwi-email ukuze kuzoba lula yonke into, yabo. So ngiyathemba mfowethu ukuthi angizwa sharp.